Kakenhuan lakai football na po kajelaya kabalatip kami Kalia Blind Sport Association MBSA kabade kenhuan lakai baduna hakaboryo I hagi khamat menta kasi khat pratrik kalaling kal aja afsau kalapin bana bagian le benishim benta shanong ba Bangalore kajela Karnataka hakajing lakai kenjat ball kabahe hapo kari ya kabalatip kum ko All India Blind Super League Season 1 kini lakai klay tu bakin semi lasha kasi khat khandai tarek nanong ba shalong balai shanong ba Bangalore Manisya menta hakate gajing lakai kabahe. Resibon ngakerteng irisnya sepatau. Ngade komit presiden jang ka Meghalaya Blind Football Federation Association. Ya kene kadi kasin baningkong bangan jalam kini ki player jang akibat mai. Sate sepo Bangalore. Nang ni napo Bangalore ngimi lasai. Kasni apo ka nyobaji janmit. Ya ini selong kata tarik nakaf katrin jungi kadai. Nriu arpo menstep jangka Saturday ingin represent namta ka All India Blind Indian Super League. Kadi ka season 1 kani kidang su penyelek utama hati aku Bangalore kadang su sedang ngilong kum katu ki ISL Indian Super League ngir minta ngilak penong kani ka All Indian Blind Football ISL. Kadika klub na kadun jangi kadika Meghalaya Blind Sport Association company partner club idang David nang president na Meghalaya kidon yalam pina jina kan mentang ngidon anu ki guide ki basu yalam ngi stay te kita rung sukhat da kamun subha jengki ki ban yarap yang ban stay mandre akar liang ba benlet ni stay na ki pada experience teng ngahaba kli po lenti singkin hanong ipoy hanong hiar atang sebab kli mengai presiden kanut pielet na nang ni selong in let nyungut barakat bar kigai kan nyungut ndai arut la dan pas Bangalore mana bah hikaya fi dengan jilakai kanne bijing lakai yang sedang ngkong house 6 arjar khandreo lingba mis barthar khar ngalit mingkong bang alit stay ngalit mikiang coaching tapos stay ka direct ka national game iba aji harap bayarap fi kan mentate adan bayarap kan kandak zimo i ba pala nangta Preston Tensong ba ial hak nakaliang katunat juga sport department Meghalaya ka dan jingarap yang tu ya kata ka nakalian juga sport department ngila phone ya iba saklar wajri handai kalau call switch off ada yo pick ka sitting ngila day handai yang habiat lingba ka director ye ta ka kamslam kan tan malasang dalet nalay ing hapnut persen penut na plala jang bat kata hendak masuk bayarap amde londo pinela kai ngila kai ka flight trick ini kenduk saya kayak kan ya kajing kenduk nyap kenduk brok kai kitima makan menta yang pergi ka schedule ni sayo by tomorrow ni ka schedule la bata kilia ki player makan menta tang petip kat pat poy dah ka game makan menta kidang biang kum practice andai ka game ngimla mentip norba kini dang kemai setir ki experience sudah te ngimla mentip ki long kum namo lingba experience pat ilatip ki kum na kai dah kumno phile kai phi sngo phi I namar phi phi I ki khmat ma kumno phile kai po madan ni la kai lingba ka jing sawa jang kebor lingba ka jing sawa jang kan kebor ni la kin ben dribbling ni la ben siap sino kadan oi ta kan lingba jing sawa jang kan kebor yo kan batai kini ka dia begini jing la kai kanu chitim batadon am ka handball ni ko gol kani ka kum kani ka football ka futsal kadi kum ka basketball rule kadi ka handball kadan ha basketball dengan tim kadan handball handai hangi kadan ka foru baladang sim nadin kimsa habis sim persa nakmat baladang kenjat rumah ru long for kum bayi hi dangi persa am tu nyo yellow card daki ibang ile sila direct dekat kanung chitim ha ka sitim ni kadarngut berkhoi bani madan pat bani madan
kini sangut gol sangut ki bangji bar we gol kiper babiang gol pa long bai khmat mo bai Hila ladan em kum kan dekat tournament. ni ladap ka North East tournament instrument tang ta arsen masnem penong ran ko Meghalaya ni penong sebar kan ne kade kasin bane kong iti ban lek kai sabar ne yang akal ade kasin ba khandai au kini giwe kade sin bani kong hoy lek kai pi dan dak taga bisa jinan na ko jelane pi susah kot semua ne yang ya tim jengi ki sukhat sobhan ki ai ka invitation letter ki khot ing stay ba instrumenta ka on dia blind sepelik kum don kam bayrung mai ni ka bayrung ni dan kam ni hap siul lai hajar